Omurembe nukwishibwaho aba Radiant. You are radiant. Look good, feel great. Omurebi wa TV Western gutangira program y'Omurembe kandi nkaburisho amazina ndi Jacqueline Arinda kandi niko banyisango abakututamusente kurebeka ngo iki program twakibahiseho n'aba Radiant kandi aba Radiant nabakujangu yiwo mucyara we na hori ikomuduka yone yorarebe bashabe amashitaga Radiant ico cyernyere bandumwe tuine kunyera umwako gwenko 2016 no boyine kunyera ningashiwe mwana ari ya campus omushiki noenda kunyera noenda kurebeka je no bano ndakosachi namashita aga Radiant kunyera na boyfriend wawe kikureba buzima kamanyango nonyera erizoba ntwenda kureba aha kintu cyikwatirine na gardens ningashi compound zitu nutuhakwata tuta no basota kutamu ebimuri byawe bukanyera abo kuba abantu abenji enju muzufuire bishaka mukugira ngo nuba ziri gardens kandi star gardens ningashi embuga no manya embuga hati harabakosa kapas karama konka bakaheza bakagita mu bumuri konka ntwenda kumanya ekintu ekyokuta compound yawe ekanyera okukubasa kukireberera abo kubanaranga compound waba otire mu bumuri neba nerebekaje munonga kandi bumuri nabyo nebabyine kuba biri ebyo muhendo byine ntandiso ebumuri kujango notamu buricumuri oyine kureba kala yecumuri eyoryo noza kutamu okagigita na kala yecumuri ekindi zonche chinkujira nti erizoba ntwenda turebe aha kintu kikwatirine na compound zitu no kutukuzirebera kandi no kutwine kuzofaho kurebeka ngo zaguma nzinyeja umuntu yareterwa kuri atakajango utirwe kishaka kandi kwatandika kumushoborta utaka kantu nkakagure sente zitana zitini njimanya binji nibabaguze muri konkababura kubagambara okubukura ubuhango bwabyo okubukuranda okito waho mu compound ekimuri kikushobera twatayiraho omusigazi kandi omusigazi ari omuri Fortportal nawe namanya amazire myaka mingi akureberera ebintu bikwatirine na compound so ntwenda atushobojeje nimanya abantu banje muriho numureba TV West kandi nico kubakundira munonga amazina gani no mwesi gwa Catholic son family mujambere twemehano mu gardens nuro bunyasi buntu kumeka shuwa tukabushanya wiki 2 tukamatukera muje nora kusheninga kurunji munonga obuti emiti no jebe tukajivyara ne yambe miyaga papa seji turikago mu steam bath umusauna then no reba obuti tukabuteko murenije kumeka garden shining je nimurebe jikara y'imiti tukayicuzinga mu kushanga netse ningise nanka abandi abantu bagambaga ngo imiti nerete njoka ikutumenga shuwa twajifuhira kutuma kujifuhira ciya mejoka zitaza mu mbiyeje imiti kunji abandi benentetse kugamba ngo emibu neza kubera yo miti yo mu betumenga shuwa tufuhiraga mu miti yo mu porampora imiti cyakureta nko muri mu bwebwe kiro no tukaprovisinga solar kwe kureto mwire masora na automatic neza kubana yetaho mbe n'abantu bari abene garden zone kuza kujikora je ndetagofu no mutari professional akupimeje garden yankore kwingana rebo akurebe umutekaza muje lane nkunketi kuko kweri then kwe kumakuza mujona a shining noreba enyimo kuwari babona ubuto bashazeje bwandi bushininga je garden yone rya halevemwe tukamaza twareto muntu yajipimaje yajitomureni nimurebeje miteji tukachuzinga mweje miti habwa different reasons emiteji twachuzinjemo nwana hatera umuyaga bakastoma bastamaje benyora icyo kunya cyabo ebe biti bikabaragarira munonga nora ko kuja kubyanka nk'imiti for example nk'umutoma kalitusi
nebane nage babunonga ekikweta isiga abakozi bengi gumana bageyera hanse biti ebibabi beti ko twacuzinga meji miti ntujye hamwe n'emibazi nka bottle brush hamwe n'emibazi tujiteka no mu steam bath ne tuyamba mu steam bath kujikora mu steam bath nasho cyonka ne making an area ne shining kurunji munonga kutira kalitusi nico kurebera bakare bakabe za gardens owabo mu maka ushanke menje bene yo muyembe bene yo fene bene za avocado chonkati yense kadenda yafunda ensizo natekaza abo kupangisa abalandodi bana nico kurata abantu bengi bona bari kujo mu gardens za hanuye emiteji wano jo mu garden nicyetago jinaganagi ko kujyo kagirunda ireto mwirima numbwe bo mushanatire hago nkakajura haba mwembeho nyingi nitaga buri mutogo naganage niko bakasoma baba sitami aka fresh air kabale muje kuko gendo kagirunga wajirunda yona ushanga bwe nubona hasi isikara haza no mwirima na harimo mushana then garden ishimye kubeni na countage nitaga bari nko muntu bakwana customer yija ari kumutangira je akamuhe cyo kunywa no shanga abantu abenji bene garden counter zabo zikazikingira customer kimwe tayise kuruga kunari batanaza kuronda kure cyo kunywa kandi naza kubaruhiye counter mu garden ne yamba services ba customer umubwire customer yari kwika icyo kunywa cyo assisted account na account mine abari kuko ureba washanga ezinza garden ushanga zina area yeshidipa kiyamba customer yako kuvuja nko mu ryato naza yo bamvuje mu ryato ngena la life ya obomeza obwagenda kurunje bwabonera eryato bene kuvuga bakwetorozamu na wabena kabya kawe soke nogero kanyu mu ryato no shanga muna kajo mukasisira akaja kucyamuna abajungu bakendaga gushanga bakakufukombiye bo mushana nahago mushana gwabateya kuko ikaka rufubwira vuona abandi abantu mbagamba ngo ko kubyara imiti ereto mwirimo bakanicorebe bakataho security lights za solar zo zi automatic ubwire bwani buzibikira butiya zo nizetaho so ha muntu kaja ngo umunanko mugadi nasibanga bagari yo mwirima light zigagaza listed bwani bwira light nizetaho TV West program Omurembe aha TV West program kaga shaha mwenda ituntuba turiya hakwegesa Omurembe kujangu gutaka kusiga kandi okatwekasa abo kuba hati turiyo ntureba gardens zo Omurembe imwe bariyo kwa baciyo mbata mu pavements zanyu imwe ni mu muri Omurembe gwanyu kuko Omurembe gutiyo ntureba no gwa gardens zo gunu kwata aba hotel na ni wayino muzugono wasa kubyare muri tikuba yabanoza kubita omu bucket yabanoza kubita iko kandi ngo Omurembe gutoruma katso mukahumuro na wanyuma tugarse watakarga